I pozdrav ljudi, ja sam se gledao i danas ćemo igrati Vanilu na Power SMP, ja mislim. Znači danas igramo Vanilu. Vanilu, kao što sam rekao u nekim epizodama da ću snimati ako budem upao na neko, ali sad sam upao na Power SMP, tako da je to ekstra. Sad ćemo pokazati malo moju kuću i bazu, tačnije od Vanje FTV. Znači, Vanja FTV, Vanja FTV, inače to je Klexon FX. Idemo sada u review, znači ovo je moja kuća, to je patos nisam uradio, ali sve ostalo jesam. Znači ovo mi je krevet, evo vidite kuća ovako izgleda s polja, znači je low kuća, to nije baš low, ali je low, ali nije toliko low. Znači ovo mi je lošija nego inače što gradim. Znači ovdje mi je neka farma, a ovdje kokoške negujem. Znači moja kuća je negdje preko pustinje, malo dalje od spona, a sada ovuda se ide do Vanjine baze. Evo sad ćemo otići do njegove pa ćemo uraditi neki review tamo kod njega. Tačnije kod Klexona. I pitat ću ga za intro, ali ne verujem ništa. Neće ništa govorim, mada ne treba mi intro kad imamo od Dušmana i to je ekstra. I Dušman će mi napraviti novi intro, da, to se zaboravio da vam kažem. I da, vidite, nije sad epizoda SG-a nego Vanile, tako da, tako je to ekstra. Da, idem sad do Vanje. Da vidimo samo kuda, znači ako je vamo vest, znači samo pravo idem. Pošto sam ja od njegove baze išao vest, pa sam došao tamo do moje. Inače, server je skoro otvoren, to nije baš skoro, počela je davnije druga sezona, ali je Kovix grifao pa se restartovala mapa. Zato nema ni spawna ni tako nešto, to jest ima spawna, ali ja ne znam gdje je spawn. Ali pitat ću ove sa Vanile, evo sad ne mogu da trčim brzo. Zato što hrana, zato što mi je hrana izvinite, moram se nešto zavesti, zato nisam, znači gdje, da, vama. Pa sam sada nastavio i idemo do Vanjine baze, evo ovdje nekde, evo je. Znači ovo ne znam, sad ćemo da dođemo do gore pa ću da vam pokažem sve. Evo samo da sklopenjemo ovdje. I u sljedećoj epizodi Vanile ćemo verovatno graditi, ne znam, na primjer, to jest napišite vi komentare šta da gradim za sljedeću epizodu. Znači ako hoćeš gore, nisam ovdje bio. Ovo je baza od Vanje FTV, znači lijepa baza, znači nice. Šta čekaš da ti gledaš? Idemo još malo da review, ovo nisam vidio, ovo je nice, most za pešake, bih rekao. Znači ovo je baš lijepo. U vetrenjač, ovo nisam vidio, nice, sviđa mi se ova njegova baza. Baš je lijepa onako, baš mi se sviđa. Nisam ovaj most bio, pošto nisam baš puno dolazio kod njega. Zadnje što sam vidio je ovaj most, znači ovo je ekstra vetrenjača. Po sljedećoj epizodi ja ću isto graditi vetrenjaču. Tako, nice. Hvala ti. Znači pozdrav za Vanju FTV i Klexona. Ostavite njegov kanal u deskripciji, to jest ne znam, deskripciji, kako se kaže, deskripciji mislim. Znači još malo se bližimo 100 subscribera, imamo 37, hvala. Kod Subija, ko je Subi, ne znam ko je Subi, mislim da je ovaj, Rudi Sar, kako se zove već, ne znam.
Ovo nisam vidio. Nice, kako napreduju ovo. Stone, dekoracije, armor i oružje. Znači ovo nisam video. Znači pozdrav za Rudija, vidi koliko da ima ovdje. Pozdrav za Vanju FTV, za Jek Rohna, dobro, ne, i Rudisa. Pa vidite ovo što piše sa strane ovi brojevi, to je koliko smo puta crkli. Znači ja sam slučajno, pošto sam umro kad nisam imao hrane, pa me napao pauk, pa nisam mogao se odbrani, skeleton me gađao, tako da je to noše za mene. I vidite, ovo je kao neka štala za konje. Ovo je, ne znam, a ovo je kuća od, ne znam, ja mislim J.K. Rowlina, koji je trebao tu da sagradi kuću, a Vanja FTV mi nije dopustio jer je ovo njegova baza. Znači, lepa mu je baza. Meni se baš sviđa, iskreno. Iskreno mi se dopada baš. Vidi ovo isto je nice. Znači, ovo isto izgleda nice. Znači, ovo nisam video, ali dobro. Da, i posle te, kad budemo gradili vetrenjaču, posle te epizode ćemo snimati kako gradimo rudnik. Znači, zašto rudnik? Zato što mi je rudnik skoro najviše potreban zbog ovih, kako se zovem, zbog ruda. Pa eto, zato i snimat ćemo prvo, ćemo sljedeći epizod Vanile snimati kako pravimo vetrenjaču, a sljedeći posle te vetrenjače će biti rudnik. Znači, ljudi, to je bilo to od ovog kratkog... What the fuck? Da, ljudi, to je bilo to od ovog kratkog reviewa. Nadam se da ćete uživati. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!